U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Carstvo nebesko koje je Bogočovjek Hristos obećao onima koji ga ljube i koji tu ljubav potvrđuju vršenjem zapovesti Hristovih, Gospod često u Evanđelju poredi sa svadbom carevog sina, dakle sa toržestvom, sa slavljem. Svadba je jedna od najradosnijih proslava u čovječanstvu, u ljudskom rodu. I u današnjem Evanđelju čujemo jedno takvo poređenje, kako Gospod oslikava nama Carstvo nebesko, poredeći ga sa svadbom carevog sina. I mi čujemo kako Gospod priziva zvanice i goste na to toržestvo, na tu svadbu, a gosti se pokazaše nedostojni. Kaže, jedan ode u njivu svoju, jedan u trgovinu svoju. Ta svadba koja oslikava Carstvo nebesko jeste upravo raj Božji, večni život koji je Bogočovjek Hristos nam obećao i u crkvi nam sve vreme to carstvo, to svadbeno, radosno toržestvo daruje i priziva na to toržestvo, na tu radost. Ali mnogi u ljudskom rodu, mnogi među nama hrišćanima se neprestano izgovaramo, uronivši svoje duše u zemaljske trgovine, dobiti, sticanja, u njive, rala, volove i sve one zemaljske materijalne vrednosti koje ćemo, hteli mi to ili ne, jednom svakako ostaviti, ma koliko ih stekli. Međutim, ovaj čovjek car, kako se simbolično naziva sam Gospod, ne odustaje od spasenja roda ljudskog i šalje ponovo sluge svoje da napune svadbenu dvoranu, da pozove druge zvanice. I svadbena dvorana se ispuni, kako čujemo u Svetom Evanđelju, ali među zvanicama je bilo mnogo onih koji su došli u nedostojnoj, nedoličnoj odeći. Nisu se odenuli odećom svetih evanđelskih vrline, kao takvi bili su nedostojni svadbe carevog sina, Carstva nebeskog, dakle. I bili su izbačeni u najstrašniju tamu, najstrašniju muku. Zato je veliki greh na onima koji se ne odazivaju na ovu večitu svadbenu radost, večito toržestvo u Carstvu nebeskom, toržestvo carevog sina, to je Bogočovjek Hristos. I također veliki greh onih koji se odazovu, ali nedostojni dođu na tu svadbu. Ovaj čovjek car, odnosno sam Gospod, svoje zvanice doziva preko svojih slugu. To su sveti proroci, to su sveti apostoli, ali i svetitelji crkve Božje, sveti oci koji su nastavljači dela apostolskog. I oni nas svojim poukama, svojim primjerom neprestano prizivaju i dozivaju na to toržestvo Carstva nebeskog koje se daruje ljudima da ga predokuše još ovde na zemlji, u zemaljskom životu, u crkvi Božjoj. Onim ljudima koji se trudu da revnosno ispunjavaju zapovesti Božje, da se vežbaju u svetim vrlinama i da živu u svetim tajnama. I svete vrline i svete tajne duši krštenoj daruju predokušaj tog večitog toržestva Carstva nebeskog. Posebno izgovor da ne dođemo na to toržestvo Carstva nebeskog u crkvi Hristovoj ili da dođemo u nedostojnoj odeći i nemamo mi pravoslavni Srbi. Jer nam je kroz vekove Bogočovjek Hristos neprestano slao svoje sluge, svetitelje Božje, koji su nas prizivali i dan danas nas prizivaju na to toržestvo večnog života i večne radosti u Bogočovjeku Hristu koji se daruje u crkvi Božjoj. I mi danas upravo slavimo te sluge Božje, sve srpske prosvetitelje i učitelje, one koji su neprestano narod svoj pozivali dan danas svojim poukama, primjerom svog svetog života, svojim molitvama, svetenjom svojih moštiju, svojih svetih tela
nas neprestano prizivaju na to večito торжество Carstva nebeskog, ono koje se daruje samo i jedino u crkvi Hristovoj. Mi proslavljamo njihov sveti spomen. A proslavljajući njihov sveti spomen ne možemo, a da se ne sjetimo one nauke koje su neprestano predavali svojoj pastvi i nama kao manet ostavili. To je jedina istina u svima svetovima. Nauka Svetog Evanđelja, nauka večnog života, nauka Bogočovjeka Hrista. Samilosti radi svoje Bogočovjek Hristos je iz naručja Očevog došao ovaj svet zbog nas grešnih ljudi. I dono nam tu nauku večnog života, dono nam spasenje, dono nam carstvo svoje nebesko. Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Crkva Božja jeste blizina tog carstva nebeskog. Kad živimo u crkvi Božoj, mi osjećamo bliskost i blizinu carstva nebeskog. A to je carstvo blagodati Bogočovjeka Hrista, blagodati Duha Svetog, one blagodati koja prebiva u crkvi Bogočovjeka Hrista, koja se daruje putem svetih vrlina i svetih tajni svima pravoslavnim hrišćanima koji se u njima trude i vežbaju. Tu blizinu carstva nebeskog svedoče nam svi sveti srpski prosvetitelji i učitelji na čelu sa velikim svetim Savom. Često su u crkvi Božjoj mnoge molitve završavaju onim usklikom blagosloven si Bože od Otaca naših. To je stih svetopisamski. I kolika je čast za nas pravoslavne Srbe koji od sveg srca možemo taj stih da izgovaramo, da pevamo Bogu, blagosloven si Bože Otaca naših. Jer su se naši oci zaista potrudili da budu Božji ljudi. Da budu naši istinski duhovni oci u Bogočovjeku Hristu u Duhu Svetom. Velika je, dakle, čast, ali je velika naša odgovornost, jer ti duhovni oci koje danas slavimo, jedan deo njih, kolovođe duhovne našeg roda, svete prosvetitelje srpske, nas svojim duhovnim očinstvom prizivaju Carstvo nebesko, duhovnim očinstvom čine nam čast da budemo sinovi takvih duhovnih otaca, ali ta čast nosi sa sobom odgovornost. Samo onda kada se trudimo da sledimo njihov primjer svetog evanđelskog života, njihov primjer nesebične, celosne posvećenosti Bogu, neprestanog služenja Bogu, mi ćemo se zaista pokazati kao njihovi sinovi i naslednici i nosioci njihovog svetog, duhovnog, očinskog blagoslova. Međutim, ukoliko nastavimo da srljamo kao što danas rod srpski čini, nećemo biti njihovi sinovi, nego duhovna kopila. Bićemo odbačeni od takvog uzvišenog duhovnog sinovstva. Jer svi sveti srpski prosvetitelji i učitelji nas, svoj narod, upućuju na jedinu istinu, večitu istinu na Bogočovjeka Hrista, na njegovo sveto evanđelje, na život u veri hrišćanskoj, na život po svetom evanđelju, na onaj život koji je njih doveo do tog krajnjeg, najuzvišenijeg cilja koji je darovan rodu ljudskom, to je oboženje, Bogo usinovljenje, spasenje, svetost, večni život u Bogočovjeku Hristu. To je ta najviša meta, ne zemaljski progres, braći i sestre, ne ekonomski napredak za kojim neprestano savremeni Srbi srljaju. I ako budemo neprestano te lažne evropske vrednosti koje nam se nameću i serviraju imali pred sobom i trčali samo za njima, teško nama. Jer će nam se to duhovno sinovstvo koje smo nasledili pretvoriti u osudu. Jer sveti apostol Pavle kaže, nisu deca Avramova ona po krvi i po telu, već po veri. To što smo se rodili kao Srbi ne znači da smo zaista duhovni sinovi ovakvih duhovnih otaca, Svetog Save i ostalih svetih srpskih prosvetitelja. Sinovi smo njihovi samo ako se rodimo i duhom, onim duhom u kome su oni živjeli, duhom vatrenog, revnosnog, nepokolebivog, svecelog služenja Bogu, a kroz to služenje Bogu i služenje rodu.
Zapadna Evropa savremena je jedan leš koji se raspada. I savremeni Srbi trče ka tom smrdljivom lešu koji je zagadio čitav svet. Raspada se taj leš i truje čitavu vaseljenu. Svaki normalan, razuman čovjek beži od takve jedne scene. Od smrdljivog raspadnutog leša koji širi zarazu oko sebe. Jedino nesrećni Srbi jure ka takvom lešu. I kao svoje sudije mi imamo upravo naše svete oce, svete srpske prosvetitelje i učitelje. Oni su živjeli sveto, a mi živimo nesveto. Oni su sledili evanđelje, mi sledimo modu. I svaki praznik njihov, svaki njihov spomen jeste upravo moment da prispitamo sebe. I kao pojedince da prispitamo sebe i u svenarodnom smislu kuda mi to idemo u ovozemaljskom životu i vremenu koje nam je Bog dao. Idemo li za njima ili idemo nasuprot njih? Ali također njihov spomen, njihov praznik prilika da ih umolimo za oproštaj. Što iskreno gledajući nismo njihovi dostojni sinovi. Ali također da ih umolimo za pomoć da to budemo, da to postanemo. Jedna od takvih namera i ciljeva usađena je u Svesrpsku narodnu organizaciju Srbi na okup. Zato je ovo danas njihova krsna slava, slava ovog Svesrpskog nacionalnog sabranja. I ono po svom učinku ovozemaljskom ne može mnogo čime da se pohvali. Ali može da se pohvali očuvanjem te neokrenjene ideje, svetosavske ideje srpstva, svetosavske nacionalne ideje. One ideje koja je izrugana, koja je narušena, pogažena raznim lažnim patriotizmima i nacionalizmima. Od onih 90. godina, od ovog globalizovanog, hibridnog, lažnog nacionalizma koji danas vidimo. Lažnog nacionalizma na raznim lažnim pokretima, skupovima, protestima. Lažnim u meri u kojoj nemaju kao osnovi temelj istinsku veru pravoslavnu. Lažnim u meri u kojima na čelu njih stoje lažni pastiri, lažni kolovođi. Slepac slepca ko vodi, oba u jamu upadaju. To su sve jednostavne istine evanđelske. Ali očigledno za današnje Srbe koji svoju mudrost ne iščitavaju iz Svetog evanđelja, iz knjige mudrosti, nego sa interneta. I ta jednostavna mudrost je preteška da shvate, a još više da prihvate. No, očajanju nema mesta u duši hrišćanskoj. Makoliko da smo pali i posrnuli, upravo su sveti srpski prosvetitelji, učitelji, naši molitvenici i zastupnici koji su svojim životom ugodili Bogu i zadobili smelost pred Bogom da se mole za oproštaj grehova naših, da se mole za zalutali i zabludeli svoj srpski rod, da nas Gospod povrati na svoj pravi put, da nas osnaži i utvrdi na putu prave i istinske vere pravoslavne, koja je temelj svakoj etici, svakome moralu. Sva etika pravoslavna utemeljena dogmatici i neodvojiva od toga, neodvojiva od prave vere. Ne mogu lažni pastiri, oni koji gaze dogmate, da brane hrišćansku etiku i moral. Jer su skupa sa dogmatima pogazili pre toga i nju. Zato ćemo mi kao svoje kolovođe i vođe duhovne pred sobom uvek imati Svetog Savu i ostale svete srpske prosvetitelje i učitelje. Iz njihovog svetog primjera iščitavat ćemo pouku za budućnost, ne sa interneta, nego iz Svetog evanđelja, iz žitija, iz pouka, iz Svetog Save i tako redom ostalih svetih srpskih prosvetitelja i učitelja. Jedino sledeći takav put, poučavajući se u takvom primjeru i putu, mi ćemo nepokolebivo ići ka onom glavnom i jedinom ispravnom cilju koje Bog postavi ispred čoveka, a to je Carstvo nebesko i život večni. Amin. Bože daj. Nek je srećan današnja slava svim članovima organizacije Srbi na okup ove godine.